mei ni somni lekha bu chu tong bol na kai hruain ti chuan namtin I eng lama an lo kalanga lalte po ilo chu en na lama an lo kal boka Isaya bung somruk chang thum kan lekha bu chut na in te hi lalpa na tho na na sak an ni a khovel mun tina van en na thlen tira huanga tharau lu takte senglu nan ani how to pa ta na tharau pian tharna na tho nan lekha bu chut na mun te din ni sela an chan chin an la soi ngei don sia thoka ngai venin tong trai sak bokang che kumin hian lalpan thil thalo chin felna tur soi te chu atakin ti chin la mitin te hian an lakalal pan angiat chu ti theu sela tharau tin te nei tu isualam thlir se he muna thoka cheve tur te chuan Christian na thok tu khovel tan te vantir ko te tan le mi hring te mit munom ni turin pathiedina kawani ti in the ro se Manipur ngeya Bible zirna nei tlang turin zinga emo tlaya emo Paul tlente te in insiam sela tharau thiang lim ti chak ti varle ti thiang lim an ni theinan tong trai ho na te nei thin te se hi lekha bu chut na peng tina in mangte thinlunga Christian thodu chu ani hi in ti ani chuan rong bol na a mani nun in mangzau thaka mani nun mang ngeya tlan tu te hne na tang chuan mal som na ro pui tak I dongang tharau thiang lim thil ti thein chu I nei ngei turani chuti lo chu hne tu in ni theilawang pathian mal som na in zon hun lutaka hian in tho pui te nen in pol ho na du chungchang enge soitur in nei an nun tong theu chu tong kam tluang tlamin soi sela chu chuan biak ina remoi ngai nom zong ai po in thlamon na le lom na a thlen na sa zokang Krista chu in thinlunga lu te ro ring tu tin te na tho chu ral shat na ni tina in do na ani Christian manager te le office a thok tu te ne na heti hian soi nang ni hi mi hriat pui tu te in ni ti in ngai tu ula soi chuak ula chepok ro van chu kiang na ya omani van lam hoin kong hong ula leilam hoi chu khar mi ro pathian in office department tina thok tu te chu kova a o chungai thla in isu tan kong in hun chak donem nang mani ta na anun na petu chu in mangai let donem